Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu nestaînuhu nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu felâ mudille lehu ve men yudlil felâ hadiye lehu. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallahu vahdehu la şerîke lehu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Ve sallallahu mel hulefâ raşidîn el-erbâ. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve sahabetin ve teybin teyrin. Ama ba'd. Yekulullahu tebareke ve teala fi kitabil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu takullahi hakka tukatihi ve la temutunne illa entum muslimin. Fe inne hazgadis kitabullah min hayril kelam kelamallah min hayril huda huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu Resul sallallahu aleyhi ve sellem fi kitabı sünne kulli bidahi dalalet kulli dalalet fi nar. Emma ba'd. Esselamun aleyküm cemaat-i muslimin. Ne inşallah o çeşit pe bari pe perle devlet kazı ve celle salavat-i selam ji amar mango peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat-i selam ji o eklibete peygamberes koro. Salavat-i selam ji ko ashabi peygamberes kere sarsoy o Ebu Bekir, Omar, Osman, Ali. Prvo generacija, duito generacija em sao kao su konstantno pravo drumo ji ko su no dive. Odol azze ve celle ko Kur'an ki sura Ali Imran šulu štartu sura šulu duito ajeti ko te kavakirala mi je o vjernici bojte se Allaha, daram ta rodol. Odol rodila me da te darale star. Prirodno. Pritisak na ne, prirodno te darale star. Sada kada dar treba tol, znači ko kada je vnut peni sa harami, ko dva tanko te arakla ko harami, arakla samo me. İşte civdi yak andrena ne, niko na dikala, niko na šunula, samo me mo harami si amakat. Znači, me ako harami še koristinavale, ama ko momente se timpe me ko dol karo dol dikala, še civdi yak na ne, ama devletski yak dikala. Ko momente se timpe kao dol dikala, bud poškar ko te mukava ko haramente tidama, ve süngek taro ko so darave devletsta. Agar odul azze ve celle rodula mendar daran mandar, agar satravote daran. Hem Fakat milyon merive te meren. Ma meren nisar ya veršane nego meren sar merno prava muslimani. Pale kavakilam je o pejgamber sallallahu alejhi ve sellem kavakil kaj najšuži butitani najšužo kelam je Allah skoro. Najšuži butitani butije Muhammedeski sallallahu alejhi ve sellem. Pale vakilam je o pejgamber sallallahu alejhi ve sellem kulli bidahi dalalet kulli dalalet finar isvaka novotarije zabuda koji kalele manušetari godi. I sve koje zabude tani drumo koje regalila ko žene. Me molnave deli inšallah du tarakam tarijak cennet. Amare romnjen, amare čaven inšallah. Amare familjen. Saje muslimanun odol inšallah tarakam tarijak cennet. I inšallah odol kana gradnot men sijam ste, znači sara lung više dvito kurko, trito kurko na džan kozom vreme su više gati. Skoro sve koje rad cijen strpljiva, vallaj, ko nasijati je devletskire. Odol te nagradinot men inšallah. Kjergam dosta teme ila ti običinit mi kaj katira Allahi ari romeri bede pekambere skoro. Hem taro mangi be pekambere skoro. Sar mangle o asabi pekambere. İnşallah çavalen tu mencanina kao pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem dešutrin beš na kikjava. Pa u dešutrin beš odol azze ve celle objavinolar ki te napušnuli kjava orodno tam. Te napušnile tiranope avol ko tanko te ko bezbedno. Navodno ki Medina trebala tavlo pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Agar o pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem napušnula i Mekja avla kikjava. Koga više resao pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem kikjava sredingi buti kergi camia hoćmi namaz te kaldinen ki Medina resena o ajet jada ko te odol azze ve celle kao vakil o vjernici kada se petak u petkom ezanom pozivate, ko akašnjeno ezan u petak. Odol azze ve celle naredinala o koreske sojtano za Fatimote bikinal emo ko sojtano za Fatimote kinal. Znači odol azze ve celle vakila kupo prodaju o kinibe, mo bikibe, a čavenle. I molitva ko tašnjeno ezani te džate avinetu tko da tam. Hem odol azze ve celle vakila mi poškar koltu mi. Bolje vam je, neka znate. I sova kila kod ajeti,
A kada se molitva obavi, koga i molitva više ga završinote. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite, rasturnet neki puf. Na vakiralam je kakva način, amen te nastavinate džamije kere, nego onda se po zemlji raziđite. Allaha mnogo spominjajte. Devletske blagodati je terodale, devlete spominale, te mangnam teresa kodol, o koja se treba teresa. Soji, se treba teresa kodol, jedina ih butisam od dženeti. Aki jahar, kakva momenti, znači, više naredi misli džuma. Ama morate vakjat mi koga opekamberi sallallahu sam aloki Medina, ko te kergi džamija. Ko kraja od tari džamija, sine je palminovo drvo, tulobut. Mangdete činenle, pekamberi vakjat mukende, neka bešlo na smetinola. Ama koga leđi ko krovi, ako akaš smetinja. Pavla dva devletsko pekamberi sallallahu sam dozvolinjati činope ako akaš. Ola čingje ako akaš. Ama na čingje ne pravo, nego čingje dari, bango. Koga više reste akala ajetija, o prvom minberi pekambersko sine akva pajn, o trupo so čingeli, sva čilo kaš, a dva sine skoro minberi prvo, pekambersko. A jaro pekamberi salog sam uklala sine kva dva kaš, tara dva kaš, kjerala sine i džuma. A mo kaš čindo sine znači kva sa ko način, sine čindo ajar pravo, nego sine čindo ajar. I o pekamberi da salog sam kva bešla sine kva kaš, bešla sine kva način ajar. Šta? Bešem nešto, kakva kaš. Jek divek džuli načela, dikela je pekamberi na bešala ispravno nego sine ari kisrana. Akvala mu činjava. Jedva džikerga u pekamberi salog sam, te završini džuma. Te završini džuma, oj Ali odmah pušali, ja Resulallah vakirga, nari te vakire mangi diklum tut vakila koga beštan, ari kisrana beštan. Sine mangi muka. Vakir mangi, nari te vakire mangi nešto, mučavo kila kašteja guti. Te vakjalske te kilo nešto poškar, nego dva trupo ko te beše okela. I ovdaki vakirga, šukar vakila, vakir te česki neka tijelo mangi, minberi, ne basama koncar. Prvo minberi pekambersko salog sam, s neko tri basamaki. A kada je džubija vla, vakila pečavelske, kada je u pekamberi salog sam poručinja te kerel, minberi ko tri basamaki. Ušto lakava terno kirga o minberi ko tri basamaki, kirgalci beši be kot kabešel. I prvo džuma angije o minberi em čigeru za kotrupo. Devletsko pekamberi salog sam uklilo ko minberi, prvo dive, učosine, fino, ravno, staložno bešta u pekamberi salog. Hem počinja dersi teker. Car kirala po dersi, šunila devletsko pekamberi salog sam neko je rovola. I općina odla po goru i nala po širo dikela, celo džamija, sajko su šukastanje, niko je ne rovola. Devletsko pekamberi salog sam pare nastavinula pogovor, pare šunula od dvito puti kaj neko je rovola, palečina vola pogovor, dikela carine, koškar stajne. Pare nastavinula pogovor, trito puti devletsko pekamberi salog sam, pare šunula neko je rovola, hajri vakirala, dikela kaj carine, koškar stajne, i na ona pošero, dikela o trupu zareste rovola. Devletsko pekamberi salog sam činalu judba, uljela tele, i na ona po dumoj džemateske. Hem garnula kaşe etrupo. Kamanske selamun aleyküm. Kamakar selamun. Ve aleyküm selam ya Resulullah. Vallahi pema. So vidavatu kodol. Bakir mangi. Soy puti sorove. Kavakereske sarte narova. Tu avdijara kant nešto pošukar nego me. Tu promande više na etu kle devlete spomene. Devletsko pekamberi salog sam vakelatke. Vallahi. Šunakari vakela. Vakir mangi dali mangete molinave devle. Odol te kerol tu kaš. Ko dženeti, ko tarte korenja, pa je neka pin. A te plodija, senka je muslimanenge ti kere. Ili mangete molinave devle, odol te kerol tu kaš ko dunja luku. Ovirangja vakir geo kaš. Moline devle, odol te kerol ma kaš ko dženeti. Ko tar me korenja, pa je neka pin. A me plodija, senka ka tjene muslimanenge. Devletsko pekamberi salog sam kirgalske doa, hem vakirgalski, inšallah, mem tu vakila karakami kod dženetu Firdaus. A jara koja kaš više, ja pojavim ja. Devletsko pekamberi salog sam na ta izvjesno vreme. Dakle, beša, restaje pekamberi salog sam od divere senale merivaske.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vavin poste no haji iran ya pe kotar o takati le skoro popusnia de dui mase kan der nakili duine hoşmuyor takati tu mükelle Koko tam da ilk diyor o Ali'ye mola takatın isine Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem koyduğu muhakkate Usto Ali'ye radiyallahu anh Peygamber'e pinye ya Resulallah e puçat ve guti pinye puş ya Ali Vallahi pinye bakın mangi tuğlu mamur çavo Dalika dozvolne mangi meçavis ki teşaftu ana subhanallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasinele bir şey nikoy Açilli Fatima açılıyor Ali'ye Pošto puštali Ali radijallahu anhu dalika dozvoline Diceva meçavis ki to ana oviran ja pesar hrabro sar gordo kirgalski ja Ali a so pućema pa čipi a gahar Desko Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali buti više posljedno dive Dešu star, dešu pans dive Angleder nego kanakili duineja Desko Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem napuštali totalno o takati Dive sine koguštilo te cilki džamija na sine snaga te pirino preleskere perola sine o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama morate akjatın je gudila çavan sostana ço Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem i duine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem laki duine tarif nasali pe koviknal pe malaria malaria eto na ko nasali pe kote ko manuš pojavinola pe momenti temperatura bari Koga viši temperatura na kjela, javine na pe groznice. Znači, o meri be Peygambersko sine, ri malaria, pa vikinla koja sine temperatura im groznice. Se vakir ja delesko Peygamberi, sallallahu aleyhi ve sellem. Jek dive, pinja vallahi, pinja, diken kotara lides kja, kotara lo, o meri be da čavan. Pinja vallahi, pinja akna kade vakilo Peygamberi. Pa onda o setinava, o zahari, o otrovo, taro bakro, ko halumbe, başka medanden ne bak. Desetinen atmen ko Hayber, Vikinge Peygamber ko beşibe, hemşigesi oturuyumu bakro. O zaman kad singale nekoj Vikinja frde ya Resulallah, o bakro oturuyumu. O vikalga frdinja, akna baklo Peygamberi. O setinava otro, başka medanda. Aki yarda desin yape, dešu duj, dešu trin dive, devlesko Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, sine nasvalo, Naši kiloki džamija, ma mora tako jasno prvo dive o džematja džikerala e Peygamber ti klote prezodinen ko namazi probinula tu što perala, probinula tu što perala, probinula tu što perala o vreme namaze skoro na kjela Provaš devletsko Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Andre sosina Allah can vakeren Ebu Bekireski neko imami Ako manuši kilo rodinje Ebu Bekire pa narakla Ebu Bekire arakla Omere Pa vakirge Omerski ja Omer džatu ovi mami denge. O manuš vakirge. I kulo Omeri radijallahu anhu učinio tekbiri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem samo šunio glaso kaj na nebu vekiresko. Ci dingi perda dikšala Omere koji mamluk. Na koji vakirge to o Omeri? A koja vakirla me ja Resulallah. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakirge koga odol emdesko Peygamberi nešto odredinena. Mora to da gel. Can vakirin Omerski neka sidope vakirin Ebu Bekirski neko Omeri. O Ebu Bekir. Ako džala soblido je umere taro namaz kerman ya alali desko Peygamberi vakirga tu te cidetu mora talo Ebu Bekir. A gara rekle Ebu Bekirem çigele saadla dive cikotesine o Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem nasalo. Naši tošu takakni eftavarde ždali eftavarde şu duy vakte namaz. Eftavarde šili eftavarde şu duy vakte namazi. O Ebu za život cikotesine o Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. O Ebu Bekir sine imami cemate skoro. A cikotesine civdo Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem niko yang gedero Peygamberi neklo. A gerda desinola pe više od dive koja na kilo Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dvine. Učinja pe sabajesko ezani. A Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sine bari temperatura. O kilo nešto kefi merako. Pinjel jasje jali çorpani uplamandi. Te sadla dive koja da mora to akratni. Andre de o Aliya samo radijallahu anhu sine lea koja sine temperatura i karela lesar čorula pa ne uprale se. Pera Allah sine temperatura leski pa ne jak. Pa koja sine Peygamberi bulut groznice koja sarnale sine. Delisko o Aliya radijallahu anhu pa karela sine kokože, pa karela sine kone sekebe te barali temperatura leski te našabula. I aki gahar o Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakir geldi ya Ali çorpani uplamandi.
Ali radiyallahu anh çorgali upra Stefani peragi temperatura. Ustilo pinya regal makijamia. Astarge Ali radiyallahu anh. Yar astarge ki duito sana Abdullah e Aşakir Kale radiyallahu anh. Bahari cikote Ebu Bekir tekbir uçinola Allahu Ekber kuna kufarz ya. Peygamber sallallahu kula darudar camiya koro Ebu Bekir sinetele. Pa bahari sar kula andre akla katar sar dikene peygambere deşutun deştar diye. Dikele. Pro dive ikla deriz ko peygamber kula camiya. Allah paşmiye o kalkma subhanallah. O kalkma Allahu Ekber. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ebu Bekir'e bir şeyini koyun akşam olalı. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh kuşunga aval galama. Bakirga sigurno nešto si palamandı. Agar hularge Ebu Bekir'e angeli kotan kotusu imami. Kravakılı Ebu Bekir. Vallahi kravak. Kanlum o peygamberi palamandı. Sökülı Ebu Bekir probino atetilpe ye korako duy de kolko cemati. De mukyo otan peygamberski tipolu imami. O peygamber sağlıksım çılaske puas palava ya. Asarları dolar znako ta çok kote tamo. Ama çılo Ebu Bekir. İranla poşero koaliya. O peygamberi bakıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem kanla eryaske yali sadite me pored njega. Čiven uzales. Ali radiyallahu anhu anıları o dovan paše kote su imami, imamija jek. Hem paliran ga pošero bakir ga eryaske hvala. Ja Ali. I mrtvoga sadite me pored njega. Hem ko kamera ja Ali. Mudo da manga to avlija. Avdive çavale de gelen ki Medine. Dümen kadiken kote pašlo peygamberi uzales tam Ebu Bekir. O sve Ebu Bekir skoro pašlo ko pikakija. Peygamberi. Anales ki poručinava vallahi okula koji vakerena. Estağfurullah ya Rabbi Allah. O dul šolu putin yarın. Adla koji vakerena kaj Ebu Bekir ko cehennemi. Ma osudinent men bişak vallahi fi tevakerenle se koga vakerena Ebu Bekir ko cehennemi vakerena kao cehennemi peygamberi ko grobo Andre. Araken tumari čib se doista tumari čib ko sebepi. O centare cehennemeski tankara ker. Aki garda kıldinge duy vakte namazı akala duy vakte posterna sosine o peygamber sinu imami Ebu Bekir esko. Kıldinge so kıldinge o duy vakte namazı selamun aleyküm pala dva peygamberi rodinjati svini ko minberi ko poučo tan ilaje ke svoj posebno glasoja ali uzaleste ova kjela pušenin da li džanina soske i klimaš kalende. Ako apela delesko peygamberi pučalat men da li džanina soske i klilo peygamberi markatu mende. Ola vakina samo dol. Hem ne skoro peygamberi canım. Amen siyam radosna alo deşutrin deşutar diye. Su dikkat peygamberi uzan mende. Başka rameki. Amarak ya. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakiningi. İklim te vakiravlingi. Na cenava da li care sau o duito ezane su avălă? Da li care sau te șunavi? Sau setina o merive maghibutus. Ora butrungele. Butrungele. Se janglie kao peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hovai bena kerala. Rungie janglie o lafiles ko toșu. Rungie so rungie peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakir galin. O manuşalem vakilo. İklim te akiraft mi? Akate desinja pe buti slučka okolo Borčije kea sabea so rodinja te kuele te kerele rodinja ti kalo pesar ti kilo pečat ima to afindar butreme. Vakir galinge o manuşalem sad tumare Borčija platinjum. Sad tumare Borčija dinjum. Ama o Borčiji vakile Ebu Bekirsko na širan gümle. De pušten soske kao vakirat mi. Pa Ebu Bekir bu denga ko akvadini. Ama na nema tiran avredeski. Ama canına so vakila. Adaleski vakila o borçi Ebu Bekir eskor mukavale Allah eski. Ko sudno diva Allah neka platinele Ebu Bekir. O manuşalim. Diken kozo mudara isi ki yaka camiye. Panden sa udara vakila.
Am udar contra kula Ebu Bekir, mu kene pravdo. O manushalen, kad bi pučenama, kad bi lava sine tu mendar, taro manusha, mimo mo gospodari, najpaše prijatelji tu mendar taro manusha, bi lava sine Ebu Bekire. Pušen masovske kava krapne. O kere Ebu Bekire skoro ko akala bišu 3 bešpne, se naklinan ko dingisu. O kere Ebu Bekire skoro uvek pomožin jama, uvek loker gelma. Bu denge yapma. Stalno ko asilimo pari pe o kere Ebu Bekire skoro loker olsun. Aki yardımcı ko pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Pa u sabah namaz, pa lako govor plo, što kula ki soba, Aisha ki. Radi sar kuya obişavni plo. Andre Ali radiyallahu anhu na muktale nikak korko. Diversi momenti sine, znači radi koja o pekamberi sallallahu na kai duine. Vikinga Aisha radiyallahu anhu. Jeszcze Aisha ko kreveti gehar, a o po širočkala ki kokolin. Aki gehar. Aisha vakerla. Subhanallah. Angiu zaleste kofa. Delasni kofa e panea proskinula pesine. Em vakirgaberes ko pekamberi sallallahu. U istinu, o agonije, to jest o muke, e meri basketane pare. O muke e meri basketane bud pare. Proskinula pesine non sto pani. Deixa-te achar o Iago. Uprale se soi Koreinja ili 10 sati. Devres ko pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem pale nam gatlat ndër vreme ko gallo Gjibrili sot desinja pse kërja pse prashin sati te koshna ti klotara ko desi. Ya Aisha radiyallahu anha ma vakerallah. Koga Ali buti vakela te ikli dušaleski. Pošto se rozkosnimani po kolin. Osetinjum, koga i duša taromuljeski krili, koga mulo pekamberi, aj bištare bešengi terni, vikinje, su ulo, a targeo še rozkoro mukale tele, tari panika, napuštinova i soba, i kloda vrijala. E moj vikinova, mulo pekamberi, sallallahu. U istom momenti, sad la sosine kopre, sa peletele. U istom momenti e Medina uçargala kalo çaşar. Asaibe bir şey nasine, keribe butlafi nasine, roibe sine salsan. Ali radiyallahu anhu napušnu i soba, i klola vrijal, hem penala Osmaneske radiyallahu anhu. Ya Osman, Deles ko pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Osmani perla tele, Aliya zidoja izgala tele. Ako glaso restaji ko meri, šunja so akirge mulo pekamberi, opisavđi kalgava. Vallahi pekamberi. Samo te šunav koji kava kelpan najpitkaj mulo pekamberi, mere skošeri kalavade. Mava kerin mulo, ovna je mulo, a gjar sarine, počmi te akir mulo. Ama ko glaso na akirgele, samo radi i strogost o meresi radi Allah. Ako glaso šunja o Ebu Bekir da kere, samo so resta. Šunja kaj mulo pekamberi, ko glas, ilan ola pepale palo. Ko avula, ko kere pekamberske hulila tarograt, kula Andreja rakele pekamberi, pašla gjar, hem kotere učardo. Ebu Bekir perla kokoća, cidlali saro kotor. Ustanila, a Ebu Bekir Sadak radiyallahu anhu, kao pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem na kedine, asfel izgandle Ebu Bekir se. Ele kokoline pekambereski. İran Allah Ebu Bekir. Çünkü ne var ko çekat? Empenala ya Resulullah. Medaya medadi tüke kurbanı kerava ya Resulullah. Nu se ansine šužo džirdu. Ulo se panda po šužo. Naredinula te proučinot po ezani. Kedem po muslimaj neki džamija. Kedem na pesar neki džamija. Ebu Bekir Sadak radiyallahu anhu kola ko minberi uklala. Ne vakıva minberi ya. O manuşalen.
Tumen koymanglen Muhammed'e canın Muhammed'i mulu. Roy be vika pista ikinenen pistinena. Omeri pretinula Ebu Bekireski, Ebu Bekir Franski. Ya Ebu Bekir, ya Ömer, 5, sayın. Hem savinula Ebu Bekir devakiram. Tumen koymanglen peygamber canın peygamberi mulu. Tumen koymanglen devle canın o devlo o dol cirdo ya hayyum ya kayyum. Şivi vjeçni. Akate Ebu Bekir. Citirnula yekayeti ko alo bud beşangleder. Ko te kavakerol Ebu Bekir. O vjernici, ako vaš poslanik umre ili ubijen bio, o tume su pakjana kodol, tu ulot maro pekamberi emerol ili mudardosine, zar ćete se stopama svojim vratiti korake kolacidi njenan gle, šungen mu lo pekamberi zar palkiran utmen? Onaj ko se stopama svojim vrati unazad, Allahu neće ni malo nauditi, da ne smetine da ići, sam će sebi nepravdu učiniti. Koliko li peske nepravda kakelo? Znači, nastavljeno od drumo i verajte ni kodol neko pekamberi. Amerika vakero, ako ajeti, bud bešame džanglumne, ama mena džanglum kako ajeti sin objavimo radi Omeri ve pekamberi. Halilo Omeri, kao pekamberi mulo. Runge. Agar Omeri rungale, bud! Pale vakir gides ki ya Omeri, Çin haftına peroltu muka, maro bud! Mukerma pije perovavle. Sad te narovavle vakilga, kogo otrupo da kogo dinja peresicu. O trupo da koga napuši jalo dinja peresicu. O trupo runja pala neste. A zar o trupo neske popreći nego me? Agar desin jape čavalen, dive se nekoga pekamberi salog sam na pi dvine ponadon sine. Trin dive devreske pekamberiske salog sam imam iki cenaze nasine. Imam iki cenaze pekamberiske nasine. Nego ko grupe koje nasine. Prvo mušaku je kaldinje sa, ko duj, ko trin, ko štarđene, ko panđene koje nasine. Ko grupe kaldinje nasine cenaze namaz olejklana yaverapna. Završenje o muša po džuvlaku je. Kaldinge ko grupe cenaze namazı kilo o cüvla o maksım yakuye. Trin dive trin raka cenaze namaz kaldinge peygambereske. Fedasine dive koga devreske peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çikele ki pu. Arungere akate o Bilali radiyallahu anhu. Manuş kosine robo manuşengoro. Akale akvasine robo. Ko dive koga otkringe kaj u islam počinula te širinote, a starije ketaro muslimajna te kaznimende, pa te na kuvene ola sar bare manuşa, sar prvake i mekakere, neka kule ostuga vakirge. Denge Bilaleski okaš, kuv ya Bilal, na kula kuv ya Bilal, na kula kuv ya Bilal. Kolangi upraleste o vakirge, a soski kako fena kale manuşe, sun sılav kakalo Bilal, radiyallahu anh. Soski kako fena kale manuşe, Sama dalisi so akirga ko doltano yek. Akirga ni so loški pe. Ova holanın upralese. Kaznene Bilale. Çino doron baro upralese. Kuvenale marenanın kaznenale. Ale yavinge Ebu Bekireski ya Ebu Bekir. O Bilali ko merive. Samo so akirga suna mangate kulye ketaro muslimayna. So akirga soski kaznena kale manşe. Sama dalisi so akirga ko doltano yek. Pinyo Bilali o Ebu Bekir Sadık radiyallahu. Kote tano vakirge koku atan calı o Ebu Bekir uçala acı kerim vakila mukina kale robo vakila ben onu teki navletim mendar kale ile pinyo vallahi pinyo kalavletim mendar kozum do dialeski akva ilanga vakirge ceneso dema de dirkem ya lele vakirge dema de dirkem lele uçala Ebu Bekir dez daknik ya zaten yaleski Ebu Bekir o stobo dinyale taradva akına ola dücenin resmen ne nape o Ebu Bekir'im o kwaso pinjale, o Ebu Bekir pinja. O agyunt, soski o agyunt. Pa te pazaриnesini tu mancar te kvesne, trgovija mancar. Te vakiresine yek hake da kadavlesine tki.
Yani Ebu Bekir. Ger halal vakıla. Tu te vakiresine dušo znatnika, me dušo kapatinazi, samo taravasta tu marete lavle. Agar pošolidale le gargale ko pikamberi, pinje pikamberi ya Resulallah. Me akale kin yumle, em tu küpre de inaval. İnanılır pikamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakıla. Şu dünya savdolu kiriyor Bilal. Vakıla ko pikamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ja Bilal. Džinati se ne robe, imamo še gor, avdio slobodno robe devljesko. Bilal radiyallahu anh parunje pekambere mi obratila pe ko Ebu Bekir, sar halifa. Fenorat ki ya Ebu Bekir. Solidavat ko do. Ne elite dema dozvola, era puštav i Medina. Fenorat ko pekamberi ko Ebu Bekir. Ja Bilal, akan halika napušti Medina, koga sjen manje ne potrebno. Vakila, molinavo te devljeski konak, dema dozvola, ja Ebu Bekir vakila. Ko dive koakin genma, taro kafira. Elilanma tuaft ke izmekarijem robo, a čemu uzatute? Mukalma tuaft slobodno robo, dema dozvola te napuštavi Medina. Šla soski napušti Medina. Vallahi pelma ya Ebu Bekir. Me Medina nasi živi nava više. Me Medina nasi dikavala. Nasi dikao tana ko te gazinjo pekamberi. Nasi dikao tana ko te pušta pekamberi. Nema dozvolite na pušta vi Medina. Tak ja. Pekamberi sal Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh vakar ki ya Bilal. O slobodno robe Allah aşkına. Bilal inače kerala poviše. Uhtjelo gras, napuštili Medina. Napuštili Medina. Džala za Sirija. Džala ko Damask. Kod vatan Bilali radijallahu anhu ženi nolape. Kod vatan Bilali radijallahu anhu ovolale murčavo, kjer ga poker, nastavinovat je živino. Tarodive koga parunje pekambere sallallahu alaihi ve sellem bešte kvašna kjela od prilika. Sa se koja divem, se koja rad Bilali uštala se nekada po namazi o sabaj, a koja sabaj angdeder nego je zani kućinal pe. Bilali rupinula taro sojibe plo, hem počinala te rovol, orojibe Bilali skoro vaznijali se. Ušti lirom nile skiri taro sojibe dikala Bilali sa rovola. Ja Bilal, sovli davatu godol, sovlo tu je, sorove, somu činjatut. Ušti vakala te akiratke. Dikşun kosunu mübarek pekamberi. Yallah hayri, sar dikanle, o vakirallah. Sar dikşun le ka vakirat ki vakillah. Oylamo iman gö pekamberi, hayri vakillah. Sos ki tüket ol oylamo. Şimdi kopravo vakillah o Bilali. Beş kvaş vakir gaman ge sar na pušin yani Medina. Tu mu grobo na alan ziyaret. Bilali vakila peron neke. Ja ne su vakila. Ne, kaj te vakila kućno pevezano, me kuštav kakaldinovo sabaj vakila. A tu uši, sve mi mangi vakila havaski. Alo namazi me kacilavki Medina. Kacilavki Medina vakila kačavti kirav ziyareti u grobe. Uši, umliski su mi jareski havaski pivasi. Kaldinovo Bilali po sabaj. Radi Allaha. Ušle graste. Dari Sirija, Resulaki Medina. Odive koga kujaki Medina. Resta dži ko ker e pekamberesko, dži ko grobo e pekamberesko, ko te parmo pekambere. Mukšele graste, kula Andre ko grobo. Ki soba ko te parmo pekambere. 3 saati ya Bilali runjo prako grobo e pekamberesko. 3 saati ya lelasno grutke moroların sine. Hem kanduların sine, morol hem kanduların sine. 3 saati ya runjo e pekambere. Alo 3 saati ya Bilali radiyallahu anh. Čova tari sobe pekambereski ko te parumo avrijal. Samo su ih to langlari se pojavila pe Ebu Bekir Sıddık radiyallahu. Duyamala bišu trim beš koji brani jo dini dumo moja. Dikse pe palek bešte kvaš, pušinje pe tu žene. Iako prekesterun ja.
uštala izvesno vreme o Ebu Bekru vakala Bilalski, ja Bilal. Kaj ti kad počinul vakala o namazi? Ne li tu kje vakala ko tam ko tu činesne stalno saran gdje o namazi vakala? Ne li to živina mare kalbija sar ko vreme pikamberski su kjeres? O ruvindor to pimo koja sve penulaski. Ma vakala. Ma je Ebu Bekr. Ma či mame tu učina ove zani. Tu džane vakala ma si nema običaj. Dekera ove zani. Samo su kad završina ove zani piravasni tari sobaki soba taro kirko ker. Rodavasni ko titano pekamber takavski ya Resulallah. Kaj te kad počmulo namazi? Ya Ebu Bekr. Deker gün ove zani vakala. Kaj te džav te rodoje pekamber. Kavski kava kerab. Ya Resulallah kaj te kad počmulo namazi? Ebu Bekir halilole nazadinale. Koji v istom momenti dikala Omer javila dural. Hasane Museyne radiyallahu anhu taro hastaneların ki camiye. Sarp bir jinge pa Hasane Hüseyin'i. Paşe dural dikene Ebu Bekir'e dikin uzalese Bilal'e. Çiğnen vastan Omer'i. So di prala tidena petar Omer'i. Prastan doğru. Bilal'i dikalan ka prastana per Allah kukuça. Lala Hasane Hüseyin'e. Çuminuların emri oğlu kalın. Ben o Bilal'i vallahi o Hasan-ı Osset'in o mirisini girip paposka. Çuminuların emri oğlu. Koyuk momenti Hasan-ı bakıyorlar ki ya Bilal neli tu čine o ezani sar ko vreme me paposke su činele se. Tavakilo Bilal'i. So tavakilo Hasan eski maksemi o kuva su nakşiya halola su haliloma Ebu Bekir. Bakalım po Bilal'i uklo kotan kotučinovac mezani. Kad je do snaga hem kad počnu tučinu Allahu Ekber, Allahu Ekber. O narodu šunge Bilal eskoro glaso subhanallah. O glaso sine udaran gire pande pragi udara. O camiye pande pragi o camiye. O glaso sine andrikli lavriyal dediken kotaralo o glaso Bilal eskoro. Koyuk momenti dikene Bilal'e petaneste. Bilal uçun eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Osa dikene Bilal'e petaneste. Olay range poşero dikene koyastan akrakavin o pekamberi. Sevmiştin yeka vremi rangafe palal. Bilal'i Resulat'a akıl. Eşhedü enne Muhammed. Erşiz avşın Allah. Çin Allah zanne Bilal. Ulalatile Rabbim o kase empenola Ebu Bekir eski meres sağ koruyu be penolanın gibi Allah'a ekran Meki Medine bir şey çok Medine kamu kaldı Erşidi kavutana kote beş opikambe kote piyo opikambe Medine mukavla ya Ebu Bekir ya Ömer Mey Medine mukavve miran Ahmet Ahmet. Vallahi hepimiz. Molinava devle. İnşallah o dol. Tekerlam getan. Ko cennetu firdavs tar kamatu mensar. Jiko meri be mo. Meki Medine metiran am. Agar Bilal'i radiyallahu anh. Da pushtinova Medina. İranla peki Siriya. Atem merala. Ama ketam dokaro. Molinava devle inşallah. O dote mu kelpo rahmetu pratu mende. İnşallah o dote mu kelpo rahmetu palende. Ola po živo denje branindora kraja vera. Ko tamo mene avdive. Slobodno ispovedine Allah. Ama hiç ne kere Allah. Hiç ne kere Allah. Ola po živo denje ti kere onda. Amen la yakela mi. Vallahi. Molina ve deliş o dotu putinala mi. Vallahi vakil Allah tu yitumar pal. O ezani şu ne no da zivine mi. Teško tu menge kol. Ko soibe koji sijen. Şu ne no ezani iran na tkile osrana. Teško tu menge kol. A poškar kovol, odazivinen tmena Allah eske neske pekambere eske mamukin o camiye çuče. Ove sa sto dolte nagradno inşallah.